Assalamualaikum байке. Байке, чүк қаншадан екен? 400-тан алдыңыз ма оларды? Мына мол чүктерді байке 400-тан алдым. Бысмала деп ой жаққа да келіп қалдық. Одан алғанда мол бұқалар. 2 жаш бұқалар екен. Қаншадан сұрап отырсың? 75-тен сұрап отырсыңдар, е? 75-тен сұрап отырған байке. Ат қорымға қойып байлағы, е? Жайттан не қой, байке? Жайт. 80-85-тен сұрап тұр байке. Уже бұлар теге қарағанда бітке ет көреккен. 2 жаш бұқалар екен бұларда. 85-тен сұрап тұр. Сұрап отырсы, 85-тен, е? Байке түшіп бересің. 85-тен сұрап тұр. По 85 просит. Дух подавалый бітке. Ошол эле? Бул байкенки деле 85-тен сурап тур байке деле. Байкенки деле. Эти деле, бой деле биркен, барыңар, э? Тоже дух подавалый, тоже по 85 просит. Дос, канчадан сурап атасыз? 65-63. Тети, артыс 65 бе? 65, 63, 61 дейді. 65, 63, 61. Қанша айлық қала? 1 жаш, е? Я. 1 жаш. 1 жаштың тегерек екен. 65, 63, 61 дедіңер, е? Қара бол тамақ бәрі достар. Байкенки Галштинкен бүгінгі базарда ең чоң мықтылардың бірі болды. Байке, жашы қанша бұл? 4 жаш, е? Боз. Sütü қанша? 20 литр беріп, е? Басы қандай olur байке? 120 сұрапасың. Таза Галштин, е? Бүгінгі чоңдордың берген ме? Ушундай чоң ғой енді. 120 сұрап тұр. Галштин дейді. 20 литр сүт береді дейді. Қазір пока запускта. 120 просит, 4 года, 20 литров молока. Галштинка. Қасты Моз 55 бе? Боз. Боз бе? Тиесі 55 кен, Моз 50. 1 жаштықтар, е, байке? 1 жаштан өткен. 55-50 годовички. Минус плюс. Просит байке. Уступка будет. Қаншадан сұрап отырсыз байке ойлар? 55. Sütü var жоқ? Бар, е? Қанша литр? 5 литр. 5 литр. Қысыр, е? Боз. Боз бұл. Боз екен, 55 мың дейді. 5 литр sütü var. Мына байке алдап айткен. 5 литр sütü var да болуырын айтып отыр. 55 просит, стельная, 5 литров молока. Бұны артшы байке? 60. 60. Sütü көбірек уже бұл. 6 литр sütü. 6 литр. 55. Бұл 60 мың дейді. 6 литр sütü var дейді. Бұл да боз екен. Туыттар қаншаншы туыт болып қалды? Мына 3-чі, мына 6-чі. 6-чі. Рахмат байке, содан болсын. Байке бұл бірінші туыт бе? Порода. Швец. Таза, е? Швец бірінші туыт, қаз боз бе? 15 күнден туыт. 15 күнден туыт. Біріншісі? Тоғыз. 3 жаш. 3 жаш дейді, швец дейді. Бірінші туыт. Молда чоңкен бірінші туыт. Бас қандай өт? 160 мың сұрап отасыңар, е? 160 мың сұрап отам дейді. Николаевкада тұрап. Бірінші туыт кен, первый отел 160 тысяч просит.
3 года. Номеріңізді айтып қойыңыз бәке. Бәлкім бір ұқсат. 0707 316 310 дейді. Оны сұрайсың. Өте чоң екен. Бәке, қанша сұрап отырсыз? 38. Urgaç ekan o. 38 turibdi. Urgaç ya aka? So'qqan qancha turibsiz? Urgaç. Ha, urgaç u. Qancha turibsiz? 43. Ha, 43 turibdi. 43 просто. Bir yaş ya aka? Baka bu çok qancha turibsiz? 45. 45. 6 ay. 8 ay. 8 ay. 45. 8 месяцев. 45 просто. Bakayım parodası var. Qancha baka bu paroda? Bası. Bası qancha? 45. 45 ya. 45. 45. Paroda. Dost qanchadan so'rab o'tasizlar? Ularni 33dan 1 yoshlar, he? Aldingizmi je? Ya. dan? Чоктор, малар 32dan so'rabdir. По 32 просто. Dostlar, qo'ldan kelishincha tartib o'tasiz. Ana kommentariyaga, "Mana deb yozib yurbanglar, mana. Qarang, mal to'ltiradi. Qanchalik soat hozir 11 bo'ldi. Mal to'ltiradi, ag'achayin вообще yurish. O'sha проход cho'qib qo'yib, hozir dilim. Tarqaganda shu bo'ldi. Aka, bu choktormi? Qanchadan so'rayapsiz? 35 dan. 35 dan. 6 ay aka. Sizdiki ata bular. Qanchadan so'rayapsiz ata? 20 dan erkeklar, he? Qancha? 3 ay. Уже тартып жүрүр, айымды эле билип калдык. Олар 3 ай дейт. 3 айлыктар экен. 20 сурооптур эркек. Трехмесячные бычки по 20 просит. 20 просит. Сейчас время 11 часов дня, и вот состояние базара. Qancha surootsiz? 20. Qancha? 15 kunlik, he? Paroda var bu, yaxshi kuni. O'z üstünde. 20 срок, 20 просит, 15 дней. Urgaççı erkek mi? Urgaççı. Urgaççımız o. Qancha surootsiz? 25. Qaroltada, he? 25 suroottır, Qaroltada ekan. Do'st, nomerini qoltiraman deydi, balkim birov uydan olib qolsanglar. Aytib qo'yingizlar men. 0501 901 759 deydi. So'raganlardan baridan olamiz. Assalomu alaykum aka. 250 deysizmi basın? Ulaq. Garantiya. Ulaqqa garantiya. Ulaqqa yurgo garantiya deydi. Molda жақсаткен жаңа көрдіклер иесі жоқ болды шүкір. Артынан. Байке бойын жеңген жоқсыңар, бойы? 1.65. 1.65, е? Бойы 1.65 дейді, гарантия. Улаққа үйіргі дейді. 250 сұрап отырсыңар, е? Байке кешір, жашың қанша дедіңіз? 5 жаш. Қанша берішті байке, бербей қойдыңыз? Иә, 180 беріп отырсақ, те? Защитаға жақшы ғой, байке? Аралайды. Аралайды? Жер улаққа саласыңар, да? Жер улаққа аламанға. Аламанға. Номеріңізді айтып қойыңыз, байке? Иә. 0707 қанша? 36 33 52. Assalomu alaykum bayka. O bey qancha turadi ekan bayka?
Бей қанша сурап атасың? Қайсында? Ну. 130 сәт. Қысыр байке. Сүтте жүрген бей дейді, 130 сурап тұр, чоң бей екен. Молчы байке, байтал. 110. 110. Оның қайсынан аласыз? Тайды қанша сұрап отырсың байке? Тайды қанша сұрап? 55. Бургач еркек. Бургач. 55 мың сұрап отыр. Жылқы толтыраған. Жетmiş beş bin сұрап отыр. Қанша 2 жас қой? Әке құлынымен бе қанша отыр? Құлын отдельно. Қанша ма құлыншық? Қанша бас? 37. Базарда ең кішке ғой ма? Бургач ма әке? 37 мың сұрап отыр. Байке қанша бұл? 4 ай, 4 айлық. Құлын 37 мың сұрап отыр. Байке бетші бе? Сілертмес бе? Қанша сұрап отыр? 65? 65 сұрап отыр. Кертайчик. YouTube по. Ассалаумалейкум байке. Байке 71-лер қаншаны сұрап отырсың? Айт. 130-тан сұрап отыр. Бұл сияқты. Бұл өкі особенно. 130-тан сұрап отырсы дейді. Байке түшіп берешет қой. 2 жыл байке деді да. Өкі теңкенді. Көкпейін қанша сұрап отырсың байке? 95 сұрап отыр. 95 жаш қанша? 4 жаш. 4 жаш. Боз, е? Жаңа байталдар 90-95 деп сұрап отыр. Бұл жерде боз 4 жаш. 95 сұрап отырсың, е? Еще түшіп бересің, е? Кремлі ба? 95 дейді беке. 150 мың. Жашы қанша бекесі? 3 жаш. 3 жаш. Мұл құлыншығын 150 мың. Сұрап беке құлыншық? 6 ай. Бұл уже 6 айкен, бұл 35 сұрап. Бургач, е, байке? Еркек, разница болып тұрады, бұл еркек. Есі жоқ кім ол жерде? Бейкен. Апалуза деген бейлер шол ғой. Şimdi bizге аз шығар. Сіздерге видеодан. Қандай көрініп. Сонан қос, необычный бейкен. Апашилердің бейсіне. 2 жаш қой, бай. 95-тен сұрап тұр. Екі жаш байталдар екен. Кабыл сколько просите? 120? Возраст? 3 года. Жирёбая, нет? 3 жашка можно. 120 дейді. 120 дейді. Байке қарауылда леу бе? Обученная, да? Үйретілген, е? Көшті көңін байталды ма? Тұр. Аз оқыр. Жасқа. 5 жашкен. 200 мың сұрап. Көп атты.
Улакка дайын деп чык. Үйрөтүлгөн зың. Чаловкада. Чаловканын аты. Өтсө десе Чаловкага барат. Байке канча сурап атасыз айгы? 150. Жашы канча? 3 жашы. 150 миң. 3 жашта дейт. Брат, канча сурап атасың я дос? 180. Жашы канча бу? 3 жаш. Жашы 3 жаш дейт. 180 дейт. Бою канча чейин? Улак. Жаңы салмыз. Кайсыл жак? Тодоровкадан. Жакшы экен. Дос, номериңи айтып коюсуң, балким бирөө кызыкса. Номер айтып кой. 551 79 35 дейт. Буттар таза экен. Жакшы экен такой видео. Байке канча сурап атасыз бе? 250. Жашы канча? 6 жаш. 6 жаш. Алло. Ой, чоң кен. Кайсы канал? Хантер. Каралыкта. Жашы канча экен? 6 жаш. 6 жаш. Таза эттики. Жакшы экен, күлкө чабылып жүргөн, э? Я. Бирди алып жүргөн бе да. Ой, ошончон элдер чогулуп эметип атат да. Мына жигиттер бирди алып жүргөн бе дейт. 6 жаш экен, 200 миң дейт. Айгыр да жакшы айгыр экен, мыкты айгыр экен. Байке, айгыр канча? Байке телефон менен сүйлөшүп атат. Пока тартып коюн. Дейин байкадары канча киши чогулуп карап турат. Я байке, айгыр канча? Айгыр 350. Жашы канча? 10 жаш. 10 жаш. Улакка салынган, үйүргө. Үйүрдө жүргөн. Улакка салынган эмес, э? Бир жолу салып көрсөтү балдар. Айгырбы, э? Туран. Кунан канча сурап атасыз? 130. Кам барбы, российский бирдемке? Широкий го? Эмне да? Кам деле жок. Футбол таза. Турча карап көрсөтү. 130 дейт. 2 жаш дедиңер, э? 2 жаш. Жаш 2 жаш экен. Кайсыл жакта Карабалда элеби? Сол менен. Ровный деген айылдан. Дос, сеники канча? Байтал. Байталбы, э бул? Жашы канча? Жашы 3 жаш. Жашы 3 жаш дейт мына. 130 миң дейт. Жакшы байтал экен. Карагыла. Сен тартам да. Жылкы көп бүгүн, айгырлар көп бүгүн күнчөсүндө. Айгырлар тартам. О. Ассаламу алейкум. Байкес канча сурап атасыз? 350. Жашы канча? 5 жаш. Бою канча сенин? Улакка үйүргө салгансың. Улактыкы, э? Командада ойноду эле. Кайсыда? Кайсы командада ойнады ошо менен да? Акшункар деген командада ойноп турган. Ну такой базарда көзгө көрүнүктүү, жакшы аттын экен могу. Бүгүн ат көп көрдүм. Вообще эле жылкы көп. Артынан соңку. 350 дедиңиз, э, баасын, э? Мен сага айттым, базарда 200 миң болот. Айткам, э? Болот, номерин алып калайлы. Номерди айтып коюңуз. 705 37 31 34 дейт. Чалып сурабы. Улакка салынган командада ойногон дейт. Сүйлөшөсүңөр. Ат Карабалда эле. Ассаламу алейкум, дос. Сиздики канча болот? 180. Жашы? 4 жаш. 180 дейт. 4 жаш дейт. 180 сурап атасыңар, э? Бериштиби баа, дос? Канча берип атышат цифрет? Я. 130, э? Моңолатка 130 беришип атыптыр. Бербептир. Ат кайсыл жактан? Карабалда эле? Алтындансыңар, э? Номериңи айтып койду, дос.
997 54 53 52 достор. Чаласыңар, сурайсыңар. 130га бербей коюптур, сүйлөшөсүңөр. Ассаламу алейкум сизге. Жашы канча атын? Бир асый. Баасы? 130. Бир асый. Я. Үйрү бар, Улағы да бар. Үйрү бар, улагы да бар. Кайсыл айылдан? Сусамырда. Сусамырдан ба? Мына Сусамырдан. Ат бияқта эле болобу же Сусамырга кетебиз, өтпөй калса? Эгер кааласа алып келип беребиз. Даже алып келип бересиңер, Андан номерин алып калайын балким. 707 0707 50 50 90 90 65. 65 дейт достор. Мага Сусамырдан экен, үйрү бар, улагы бар дейт. Гарантия дейт. Чалып сурайсыңар. Жер улакка, Любой. Любойна. Ассаламу алейкум. Атыңыздын жашы канча? Я, жашы. 4 жаш. 4 жаш дейт, мына жакшы. 4 жашка бий. Басыч. Я. 250 сурап атасыңар, түшүп бересиңер, Кайсыл жактан? Каралдабы? Петропавловка. Петропавловкада экен. 250 дейт. Улака салгансыңар. Эчтеме көрүлекпи? Үйүрчү, жылка коштуңар? Үйүр да. Жаңы үйрөнчүк экен достор. Улака деле салбаптыр. Эчтеме көрүлек таза экен, буту колу таза. Петропавловка деген айыл экен. Дос, номериңди айтып кой. 0708 58 59 10, Сурайсыңар. Эчтеме көрүлек ат. Өзүңөр тарбиялап үйрөтүп аласыңар. Чөп бүгүн 15 октябрь Карабалта мал базары. Достор, 400-төн сурап атыптыр. Силосты жаңа тарттык. Мол чөп, мол состояние. Көтөрүшпөй, ушуну мен. Мына достор, жаңы упаковка силос. Канчадан болот экен? Стил 10 сом килограмм. 10 сомдон дейт. Килограмм 10 сомдон экен. Вот, друзья, силос килограмм по 10. Вот состояние. Баке, килограмм 10 сомдон, Килограмм 10 сомдон. Ага. Хранение 18 ай. 18 ай. 18 месяцев. 18 ай хранение дейт. Килограммы. Жомдукуда 30 килограмм. Жомдуку да барбы? Жомдукуда кут ушундай. Аха. 2 килограмм 5 сомдон. Ана жомдуку да бар экен, ушундай эле упаковкада. 30 килограмм. Силостукка канча килограмм чыгат? Силоскуда 30 килограмм. 30, жомдуку деле 30, Силос 30 килограмм 300 сом. Жомдуку 150 сом. 5 сомдон килограмм. Жомдуку 5 сомдон, бунуку 10 сомдон, Аха. Жом по 5 сомов килограмм. Точно в такой же упаковке, друзья, есть жом. Каждая упаковка. 30 килограмм дедіңіз бе, мешок, Мешок вот стандарт 30 килограмм. Мешок 30 килограмм. Байке, кайсыл жакта? Карабалтада эле байке? Карабалта Полтавка. Полтавка айылында. Бул да Полтавка айылында. Байке, номериңизди айтып коюңуз. Барып заказ кылып, үйүңүздөн алып эметсе болотпу? Номериңизди айтып коюңуз. Номерим 555 ме? 0555 02 07 16. 02 07 16. Мына достор, сурайсыңар. 02 07 06 дедиңиз, Жок. 02 07 02 07 16. 16. Я. Мамо, жүгөрдөн бакалынан жасалган пресстен 200 канча дедиңер байке? Байке, бул чистый жүгөрдөн эле пресстеп салган го, Өзүнөн турсаң бул просто иштей менен калат качан. 200 канча дедиңиз? 230 тан. 390 дейт. 360-тан кетип атат, примерно. Мына могу состояние. Байке 390-дан сурап атабыз дейт, 360-тан кетип атат дейт. 390 просим, 360 уходит байкеге. Второй кос, байке? Экинчи кос, экинчи кос. Мына достор, мал чөптөрдү тарттык 15
15 октябрь Карабулта мал базары 400'тен 360 280'ge чейин экен. 280 230 жаңа жүгөрүнүн акалы. Силасты тарттык, мына жерде дагы бир силас бар экен. Эке канчадан болот упаковка силас? Килограмм 10 сомдон да, упаковкасы 70 килограмм чыгат. А Полтавкадагы, бул да? Новониколаев. Бул Новониколаев. Новониколаев. 10 сомдон. О. 10 сомдон болуп калыптыр. По 10 сом уже силас. Вот такой упаковки, вот эта упаковка 70 килограмм.